Hello muntina namite ho si limna kahin nei kinon chole tuni ko Allah ni simsom ni lenga sang ni le som ni lenga din jo thuso chum ho phun no na ni kitaw hiti Allah ni simsom ni le thuma chun Kangpo P district sunga 51 site 2 assembly constituency MLA hokulet kim genin ama constituency sung adia Kangpo P tichu Kangui le chua chan pu lamka ki zon man na highway to ki ne za cheng rongmei naga khu som na khat ho sa upa cheng to khom na le ke holim na hingbung wang kho an ne wi na hi rongmei naga khu som na khat he chi to khom na le an kung so khom na pan la ho chu ching khol senya nam khau siangai nam dai nunggang nam ching nam than jang honglong pat tu pong singlong pau dai jang le why name a hiwi geldo the khatchu phala nisim gu ba chu sai tu MLA pun sehil ka zawna hichi lamzui mama khusa lengmei na ga khu somni hausa upa cheng to hitabong to khom na le an kung so khom na an neja gamsunga peaceful ta hin khom theina dinga keo khom na an nei pi hi local MLA pun ahung ho zo si chunga ke pathu asei tolonin meile gala de ponga na ato thelo dan zong assassin hitabong din mun peda ke thim tu ta tu ni chena romina ga ten pan hin la naw ban zoma tu nung tu bana zong chimlova panala zom jing ding wa hi tin tim na ane jina hi pangkhom jing ding le hingkhom jing ding chule chief ahi lo le chairman ho lungyal chumchuma umlova khosung veng sung kilung tu ta tu nia pana mabana zong tuilun banga ilun khom diwa hi tin zong local MLA pun tim na ani jina hi Romina ga chairman le village authority members zo sin jong haulim na anni chiun amahon asei pen khadutsu consensus sunga Romina ga khu som la khal ka umovin nakivet tuma ke hon ka boinaw le ka ngai cha ka sei ho jong bol thi kham nei bol pi untin ase juna hi pangkho motin hingkho moti tin ahung ki hom Romai lam kai hon jong anapung do na hi amona se be nawa tunya village chief ahi lo le chairman chule authority member cheng nei ku khomo hi consensus khat hi na ama sa pen jong hin ka ki pa le ovi atiu na hi a cheinan local MLA pun jong azo chana panla ding ati tolonin consensus hope sunga foothill tichu kangui le lam ka ka jong peaceful ta jing theina ding in jong panhin la jing ding in tip na ani jina hi to khom na le ke holim na chu en kunga khom kha na hitai tu chung SSC CPO exam a lolhin nei khang tha phe 37 Assam Rifle Huga Battalion CO Colonel Rahul Srivastava in kipa pina an nei pina hi kin guna holim na chun Rahul Srivastava in tu chunga lolhin na hin nei ho chunga agipa pi la thu apongin simlai hon hejita bong competitive exam ma ahung lolhin hi amho gunchu raja la hin aban le mabana training hoisela ahin bolova gam sunga dinga apathei pena na ahin to diu jong tipna anei na hi Rahul in asei bena chun simlai lolhin nei ho a service a alut ba lew ahin khu hungki khel dinga hi tin jong asei na hi khangtha hon jong 37 Assam Rifle Day anaki thu pina ho kipa pina vetsa nein CO 37 Assam Rifle to 37 AR medical officer commandant Dr. Lamminthang Singh Sonteni nampun khatje anasil pi uwina hi hethei ding khat cho hi le SSC CPO sangni le som nearly examination chu jun sangni le som nearly tier 1 exam anaki bolin PET ahiro le PST chu October sangni le som nearly in anomina hi Tier 2 examination chu mar sangni le som nilanga anumahi hitizo chun 37 Assam Rifle hon amho unit hospital achi sa August nisim som ne thum ni khwa chun Tier 2 exam analolhing simlai ho dinga pre-medical annei piuvin adamon lai hon le medical adinga isum thei chum ho chu anasei tu piuvin aban le athil bol ding ho izaka anhilo hi Assam Rifle 10 agipa pi ho hi le amho koma pre-medical anapang thangau gindonga CRPF tuipo lunzelin pa ho ki CISF
Pisga Village, Roban Hangson Tong Mate, CISF, Hopi Vang Tuibong, Iron Hat Team Hogib, BSF, Soitin Vang Headquarter, Lalhosiam Hogib, CISF, Tong Lal Vang, Sego Mun Hogib, CRPF, New Bolzang, Thangtin Lun Hogib, CRPF, Pisga Village, M Thangkubring, CISF, Hangtam Lamka, Peter BSF Bongmo, Thanglin Mang CISF Palzang, Thangkulun BSF, Sumchim Vumto, Thanglien Mong BSF, Kanan Veng New Lamka Hiwi. Chanijun Commissioner Bisnupu Puja Ilangbam Makai Nain Mini Secretariat Complex Bisnupu Conference Hall Security Meeting Anabol Venahi Meeting Achun Buffer Zone to Kinai Cha Pile Changwo La Ahi to Kilona Security Hota Aquading Le Internally Displaced Persons IDPS Ho Ginato Nading Chungsang Asay Ho Movie Meeting Achun SB in Church TH Shankar Deba ADM Tourism Open Draw Commanding Officer Hole Center for SDO o Sile Akisaypi Officer Hozang Apangovi Tulay Changwo Laya Security Agency Ho Gitu Homdingle Delo Tilso Ho Omlo Nadinga Patia Pan Ala Diwin DC Nun Tupi Energy Officer Hon Duty Patia Abol Diwin Assassin Mipi te bit nading le lunglay nadinga na ato diwin asasi. Meetinga ake ula dong zuyowin. Changwa pasung hi zingka lang nidan 6:30 akipan. Nilha lang nidan lijan hidinga hin. Hijipat sunga security force hon. Patia duty apu diwin akinup tuwi. DC puza ilang bamin asay bena. Low ball hon pat bigitip sung patia azuyow. Akisay pat sunga natoho at say diwin tip na lehet sana anezinahi. Bisnupur SP Pan hoilai muna security koi the hiding hamti ho asizin hichina dinga plan patia sim tu ngai hin changwo lai phasunga imacha boina umlo na dinga panla dingin jang asizi security officer hon report ape dungzuyawin tu lai munphema changwo akepantan security khota noizin changwo hon jong lungling laulowin patian chang akiwo wetin asizi district sunga changwo hi November lagi chailang chen heading a hi akiti IDPS hotinga akin thailama rehabilitation sempi dingin assassin hichina dingin security officer hon munkizan lai vetup sa akoi o hetan anato ho jong kipen wading hitai tin asizuvi hichi togun to kiseya jochana ki thu pin ki pidinga hitin security agency hon asizuvi tu lai thu la ahung phadom to kitanin DC nun akoi josi gitu khomding le khantu macha na lampanga panla khomding in tip na anezin chamle lungmun omthei na dinga panla chi dingin jong asai kinin hi Churachandpur SP Gaurav Dograin Gansem Niachun Ama Officer Lamka Sunga THUSOH mi ho anake mupin THUSOH mi to police ho izakaya kiza matuding le pankhom jing dingin nge na anabolina hi Churachandpur Additional SP Lauren Munlo Jawnain THUSOH mi hon SP pato chadon khom na annewin hichachun lamka hopi sunga Traffic no phale boyumta umna chungthua iti panla ding hamti le mi pi ho dinga janghai ta lamlong pi ho manthe a hidemti lungel sei khomna annewina hi district sunga mi pi ho bita omtheina dingwa social evil chum ho mi pi to pangkhoma do khom ding gel khona pi angai chapen a hi dan gauravi nan sei na hi Churachandpur SP Lui Prakar Pandit chu Zirbam SP dinga mopuna niki pi tothana Gaurav Dograin October nisim somna lini khwa chu Churachandpur SP panmun analo hi Gaurav Dogra hi le Himachal Pradesh apan hungkundo ahin ama hi tu pena Chandigarh khopia pansa jong hi IPS sang nile somnya ni betsa hin Additional SP Law and Order Infowis panmun anatu hi Gansem Nichun 36 Sam Rifle Hon Lamka Sunga Urgal Mulk Komvela Operation Nobol Nawin United KUKI National Army Mika Anamanovinahi UK Nepatsu Kumsom Ligita Upa Homintang Ho Kibahi Akitin Amahi Urgal Mulatseng Lunkau Ho Kip Chapa Hi Akiti Homintanga Kunin Pisro Khatle Live Round Ni Aadhar Card le Mobile Phone Anamudo Vinahi Sepe Ho Seidanin Homintang Chu Mi Koma Sumdon le Husung Vyang Sung Dan to Kitulo Til Bol Hi in Asayovin Arms Act to Kisaya Case Register Akiboli Akiti
October nisim somnia thumchan chun Mizoram gamsunga gapem lut Myanmar refugee 31,300 lain 43.53% tabong biometric detail akilatai tin Mizoram authority hothupun kharin asiji Mizoram Home Department na senior officer kharin asaina tu chanin Mizoram ahung pemlut Myanmar refugee 31,300 lain 13,620 tabong biometric data akila zautan Hichi district CHOM2 ma kibol ahiyati Ministry of Home Affairs MHA thupi dungzuya biometric enrollment hi foreigner identification portal biometric enrollment FIPN BE system noya kibol ahiyati Bangladesh langlang Chittagong Hill Track langakun galza mi sangthum tabongjong Mizoram district thuma achisa kumni sungin apyamna layo vetin asai kiri Biometric enrollment data akila to kilhonin biographical detail tichu amin aumna anu apamin le employment history hos akila thayati achisa February sangni le somni lekhat kum Myanmar military junta hon vai ahin homa kuna Myanmar kun refugee tampi Mizoram hung pemdu hitawin amo hi tu ni chanin 31,300 alhing tawetin asai kiri Haptaki le South Korea kama Regional Economic Summit ki boarding to kilhana United States President Donald Trump Chinese President Xi Jinping akimu piding hitin White House in pundo na anizinahi White House Press Secretary Karen Levitt in asaina achi sani khutsun THUSOH mihoto KUKI na akinezin Donald Trump in US ahung kiliamasang October nisim somthum ni khutingle South Korea Chinese President Xi akimu piding hitin asazi Asia Pacific Economic Cooperation APEC Summit hi Pacific Rim Home sunga gamsom nil khat hi lole economy som nil ha ki khom na hin hiji ki khom na hi Free Trade su hoiding bidoi niza ki putdo Intergovernmental Forum khara hin South Korea gam Jeongju khopia October nisim somthum la khara ki pat November nisim khat change chihlading a hi Levi chun APEC samina Donald Trump in pan ala loading chung changwang asai chin puna hi tu masang chun Trump in ji to akimoto ring dan anasain hitia superpower gamte ni ahung ke ho tu pole tu lela helthing lalle ki hetim lo na hozong hung ki chen ding a hi ati thilpa khat wang hum ding a hi tin ata sandan asai kiri China to US ki guizom na ahoin tu chungzong ki guizom na kisim hoi bena laiding a hitin White House na tulam kailobo Mark Rutte tu do abol khat don budnan asazina hi gamte ni ki guizom na hoizong le tu lai hi hiji gamte ni kain trade lampong hi abuin China thil ki US a ki zuding le tax 30% in akisim pin hiji tu chungchanga jong ki hona ani kil handing a hi Lamga sunga dengue case akal Beijing tolhanin tukum January hapat October ni simsom ni leli chanin dengue confirm case somale ko aphatana hi dengue case onkal Beijing zin district malaria officer Sisipu Dr. Lingomon Samten October ni simsom ni li chana lamka sunga dengue case somale ko alhengtai atin dengue hi gel khole angai ati Lingomon ina seina chun dengue pu thukang hon ilha lang khojin kunle jinka khowa kona mi ape nom pe na hi ati dengue pu thukang hon mi ape tingole khatve pu ape hilowa nive thumve apia akidal do jongle mi ape thotho hi ati district malaria officer in asai bena chun dengue ve mi umna mun hoa malaria department in appoint modung zuyen investigation thisen semper lawin Thermal fogging ho abolovin Venkan khada Young Pete Association Youth Club ho le Village Authority to akithu khomovin panlaw viati dengue su beina dinga dengue po thoka ho umna ho su thing poimo ahidan anasain phalbi ahung hi tolhana thokang jong hung active dingo ahi jin kivenga ahi jong ati Primary Health Sub Center hon Kangkala homda uvin dengue hi sarkara pa test kit aumlozia dengue vedinga kiging che josin district hospital test ki boldi winjong hetsa na bolin hi
District Hospital ki test sa halo private diagnostic center le clinic CHOM2 ma test bolzo si dengue ve au mo le clinic nei hon malaria department a hin he sa de win zong asei na hi janhya dengue case tha KUKI mudo ho chu district headquarter tuibonga kun pasar khat jenhanglam ka numei khat le pasal khat bizanga pasal khat le numei khat bi aizolona numei khat bi vengno ma pasal khat Phaibe manumei khadle emsung kila pasar khar hiwi malaria department in district headquarter tui bongweng sung new lamka le jenhang lamka thermal fogging anabolovin hi dengue potho kang hi meter zakhana pajali chan aleng to thei ketin haptani sung hingthei a hiwi hichi dengue potho kang ho hi tui ki khol namun hoa atui atha no mo hi ketin fridge nunga tui namun inviat hoa tui kiting dan syntax sung gari tayar si botol se sung hoa atui atha o hi keti thokang hi haptani sung damu hi keti wanga amo tui hi sota hingthei na kisi hiji chun thokang in atui atha theina ding gincha namun hola hapta khana kharve be su thing ding poimo hi dan akisei na hi hethei ga chu achi sa sangni le somni ni kuma lam ka sunga dengue ke som gubligit anomin sangni le somne thuma zakha le som si le khat sangni le somne lia ke zani le som anomahi Janijun Meitei Ahilole Meitei Tribal Union MMTU kiloi khomna thaleng phavemin NSN IM lamkai lubo TH muiwale lamkai dangdang ho akimu piovin Manipur sunga hungchau lud immigrant ho ama gama nung solding chungsanga ke ho khomna nei wi Rele constitution dan pinoya Meitei jong ST lisa zau theina ding chungchang jong asei khomovin hi Manipur sunga neutral resource le agami tichu indigenous or right chungchang jong sei khomna aneuwi United KUKI National Army UK ne Government of KUKI gam general headquarter akun PPS ho kipthu le kichibul se tu a hesa thu pon ki bolen asaina chun KUKI zocha te thachi mi to gun bana Manipura thane thei talo chanwo maban su boina sangpen itu zoun kiwai hom na tumti lo lampidang om ta poitia mata tampi itu hand call tichu zil tampi kitang case tampi inei zo kisanova wangsirum ten PPS ho kipcher na ke ho khomna livei chan na namkhan khoseilova UK ne sumang di thu apodo jinghi wangsirum te in akigelin organization mithat di ahilo le mandi koi ngan si ahiule CID ke he ahipun hinla eile e ki tha de lo nazia mulo ba ki umahi hiji chun namlam kai ki gel nam ki pal na hijing PPS ho kiwin athilgun atogun hi anga adinga het sa na thu chei na ki phunga hi nam thu seiding machal didan a hello le UK ne CNC pa akido dia organization in het sa na akinizi organization in SO kilalo na hi ipidin mun ito seite ahilo zia ki hon ganthe ka thuwa SO talk support ki bola hiti hi SO lamkai atam zone ahead bonga aki he dia head sa hi chule nam sunga galatul hephalo bangle thina to marter kapla in sung hoding gelova kichip goal se tichu sports and entertainment ki bol ho hi October sunga ichaidu November nisim khana kun galki chaika koiman golnum ibolta lo diwa nampumpi he dia thupun akinizi anasa lo om khale warning beza got na kipiding hetai ei hon garder hi naw ita lang diwa hi UK ne hi non SU ki hizia press conference han ngaidan mi pila sei thilo nam ngailu khan neilo aki hin letterhead mangcha thusu hi nami pi do ki mai to ki howa neila piwa ei pi do diu mi pi khalani umjong le nam pumpi ne au khum naw banga napha ka to zom na diwa ni taw kobjing diwa nami pi te hinga kaung taw vi nam galsa dia ki phut nam pi zala ki man ahi lo le thina tu ka hi naw hi nam zalen ka sapi kai pi banga ka ki mai tu pi jing diwa hi tin Department of Information UK nia kun hesa thu phun sun asei na hi tu ni khwa dinga THUSOH LAHKHOM CHOM2 phondo na e nei teo hi chen chu hitan ti